amanja ganjye gona nyowa gunta kubasize isakatufira hamusharaba yajishagama yashishika Elizoba omchachi itumdine y'enkaturika twabantu reba makuru marungi nagatugira ngo yicereza Kristo n'umutima gwa ugona ngo kandi omwehereze n'umutima gwa ugona ngo titina yashashwire banje akahika hakushesheshaga makayizi Kristo wito kuyatukozire mwene mureke tumwitsirize tumumanye kandi tumukunde n'emitima yitu yona ko kumukunda ukamugambira byawe takubura kubihurikiza konka nomanya abantu bingi tukunda mnonga byensi tukunda mnonga twesiga mnonga abantu bitu bensi ushanga bahendera baturebize mbwenu reka tukunde Yesu Kristo mukama witu tumugambire bizibu bitu byona tumugambire ukunda kwitukona rero natumanya program netichwa habati baya youth sako kandi abantu aba nibabika sente bagaruka bakuguza benitaje ryabere kurundi shangwa kibaya omuri Kitagata Trading Center omuri Mbara City South Nyakayojo kandi bine branches ezindi no bashanga omuriti no bashanga Nyamitanga branch no bashanga na Koranoria bine loans nyingi wabano itaga kweguza showare no bahikira ahaka interest kacemnonga Rizo bino mpira aharikabare nibahayana n'abanyamitanga branch members ndetse tweshangayo tubase kubahazira umupira ogwo kandi twineba Amda Caravan Amda enisiri kweta Amda Caravan every year babandi bakikora buri mwaka mbwen hatini bijo muri Nyamitanga parish hamwe na Kibona parish birabiri na mwenda mpake birashatu na cumwe kandi obuherezano baburi bwabishana bandi baragurira bishana babine emishomo yibari kwegesa mwene mureke twishiye birabiri na mwenda mpake birashatu na cumwe tubase kureba ba Amda bice bariyo n'abaturitera program ni yamsimanto ine clear kandi mpaka shaitano bantu mwesime mbabazi okubasa kureba turiyaha kandi nsime mbabaza nyamhanga okubasa kureba twimuka turiyabahurire we don't take it for granted kwimuko ino mwisyo kwimuko ryo ukimuka ukareba no reba ngo hurire bantu mwene mbabazarhanga icweka kitwahikaho n'icweka cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi twino wishemwe Reverend Nathani na Garyantonde mukama yambasa yahika haryo hurire yija kutuburira ninga yija kutubaganiraho aha kigambo cy'ikizoberi mbene Reverend nakushemera wishemwe Crea nanye nashemerwa munonga mukama simwe mwene ebiwano ugamba byona ebikwatagine n'obuhereza n'embabazi embabazi aho nani ndeba bwariyo no yanzura tare ucyona cyacetorire mu kigambo cy'embabazi mbwe ndashimirwa munonga kuba mu studio umurundo gundi aho kuba nembabazi mbushi nyoni nyoha ruhanga natora n'abantu be ahabwe embabazi nkoko wano gamba utiyesa katifera yatufera ahabwe embabazi yatwereza ubusingi mbwe ndashimirwa munonga we bari kunyakira imwe abariyo kwa abaturikirize nimbagambira ngo okubaho kwawe ukubaho kwanje nembabazi kamasimu asime mnonga Reverend twara mushara gare tukunze mwenu katwechurezo misho garuhanga aho kuba okushesha ukashanga hurire ti garanti kwiho nembabazi mwene katushabe ikiriza imukama umuhangi w'iguru nensi iwumanya emitekatekere yitu emibyamire nemimukire nemigendere mbwe ndeba tuizo misho gawe mukashesha katuwahandika mu kitabo cy'amagara nyowe nabanyanu banje na abo wakunzire mbwe no tukoze sebirungi nkoko kumanya aho kubyo tukubasa tukwebasa kwihaho okubasa kwawe nukuza kutubasa mbwe ntwaza kuhereza nkoko watweta otuhereze mbabazi zawe no businge umuzina rya tatito niri umwana niri moyo kwera amina mukama simwe asime mnonga Reverend no kutwara umusheka cyo tureterera isoba ya mbwenu wishemwe Crea ngukutura twatanise nanye ndangu mbanze mbeshongoro akeshongoro kamwe nensome cyo bishemwe simu yanje eri ha kigambo cy'embabazi erizoba naenda kubamanyisa embabazi ukuziriya hari nyowe ahariwe no wishemwe Crea ogu nubo kumureba imwe abari yo ko numureba embabazi zonka nizo zimwizwire nanye nembabazi okushemerwa kwanje okushemerwa kwawe nembabazi mbwe nanye ndangu
hariho cyeshongore cya 2011 kumba ni cyeshongora mpurira waiza embabazi ryo murinyi konka hariho stanza ya kana tinkwenda kucyeshongora cyona konka stanza ya kana negira ngo duherwa bushejo mbabaze habo kwikiriza konka imwaba mwinire chika nimula kuche muzachire embabazi zawe Yesu tibizigira bugalo chiro kanizo zinsa sizebebe hawe shagama yawe yonka wishimwe kreya kwa nutwanzurira program eji wagira ngo izoberi Sunday Yesu akatufera yasheshe shagama abanje nahabwawe ahabwembabazi mbwene imwaba mwinire chika mwize muzakira abo kubateze zikiruho embabazi zuzikizeki mbwene cyuka cyito kitwenda kushomera izoba ekikuza kurira ubutumwa bwitu wishimwe kreya Paulo kuyabere nahandikira abakorinso esura yo kubanza 15 mushorongo gukubanza 15 mushorongo kubanza kusiyagwa 11 kankushabe ebigambe ebyo tubishome aza niwe oyihomo cyawe haza nanye nyine bikwenda kuganiraho ni wa mugambe ebi nahangira hati abakorinso bo kubanza umutono gwa 15 then umushorongo zakushoma go kubanza mpaka hagwa 11 Beshemwe ni ingaruka kubamanyisa enjiri eyina ababurire mukiciriza kandi juna kumurabe ni mugigumya nko kunaji baburire kureka ukwikiriza kwanyu kube kwabire kuryo kwabusha ni mu manyangu ekikuru ekinabandize kubaha ekinahirwe Nechi ngo Kristo akafa ahabwebe byitu ngo kubyahandikirwe bigira kandi ngo akazikwa yazoka ahizoba rya kashatu ngo kwe byahandikirwe bigira yayiyoreka Kefa bwanyuma yayiyoreka 12 kandi bwanyuma yayiyorekera hamwe abishemwe okukira ahari 500 binji ahari yabo baciruho na hati nobu abamwe barabe bagwejegire bwanyuma yayiyoreka Yakobo na bwanyuma entumwa zona aha muheru gwabona nanye yanyeyoreka ndi nkomwana urengize amazariro aha kuba ndi muto ahantu mwezindi utashemerire kwetwa ntumwa ahabwo kuba nkahiga ekanisa ya Ruhanga konka ahabwembabazi za Ruhanga ndi nkokundi kandi embabazi ze aharinye tizirabire zabusha ahakuba nkakora munonga okukira entumwa zona konka tinye kureka embabazi za Ruhanga ezabire zimpwera mwenu yaba nyowe nari ezo ntumwa okunuko tuburira kandi nuko mwayikirize mukama simu tukute tendereza Yesu oli mwana gwendiga omusayi gunazeza twebaza omulokozi omwizina lya tatitwe neryo mwana neryo mworukwera mwenu ebigambo ebi owishemwe kreya nimwe abaturikiriza okwe kunyesurwe nkuiza aha kuburira ikigambo cya Ruhanga nasaba mworukwera nagira nti bwire bwinji mazire aha ninyizo mu kuburira ikigambo cya Ruhanga mwene hata abantu abambagambire ki aho kwambagambire ibigambo binji ebimbire nimburira nka Paulo ebigambo Paulo akari Saulo wabirina higanisa ekanisa nitwe nko kutuhiganise kanisa manye twatari barungikereya
nambwe no kubaho kwawe ukureba uri mu studio no yaka no gamba abantu ntibahurira n'imbabazi titwe kwihweze imbabazi mbwene ze imbabazi bashemwe nizo nabaritera haza ko kushoma bibuleji ebigambo by'imbabazi ikigambo by'imbabazi bibuleji hariho nibika emirundi igana 28 wa umubibuli harimo ibigambo igana 28 bikwatagana hambabazi nkimanyisa ngo embabazi ryo muri itwe ngo kutwarebe cyishongore cyo terwa buseze mbabazi nyowe niwe okureba ngo ndiho tinyine kinshashwire okura ngo nimukanaza tinyine kinshashwire okushanga kriya ori mu office nkeji ori mu studio nkeji nembabazi mbwenu ebigambo ebi Paulo kuyabira nabikaho yabishanga niho yanayishengereza bishemwe tuburire ngiri emirundi nyingi nyiziro mu studio mu emirundi nyingi ningambo ebigambo byo kwatanisa byo kundana konka hateri izoba nayenda kubereka ngo ahori nembabazi mbwenu ebigambo Paulo kuyabira nabisengeka umushoro eshura yo kubanza umushoro ngo kubanza yagira bishemwe ningaruka kubeshe kubamanyisa nambwe ndeba nagaruka mu studio mu wisheme kre embere byahwire nkizaho mbwe nagaruka kubamanyisa ngo bishemwe ningaruka kubamanyisa engiri eyinababurira mukikiriza kandi mukagihamiramo bitu bishemwe kamuhamira umungiri mwene bigambe ebikunku bireba neba habwe mbabazi nyowe tinkabire ndinko kundi kereya tinkumankara kwira buzuruzi bwanje nyonka zarwa umufamily nkaza kuzarwa nashanga tata na mawote bakasumaga haza kunagire kurira shwenkura kari umufumu urangano tije kubwereza bujulize konka kunare kureba ngo nyondi umwahure hati tekure ngo nembabazi nyo kureba abantu bingi mu ndeba hati kuba kuba abandi yamanya hati ndi mu studio ndiyo nimburensi yona embabazi bishemwe mureka kuzando mu mbabazi za ruhanga okori ekayorumu okushomoko kuzire okuryo ko kurire okuzwara ko zwire nembabazi mwene Paulo kuyabe nagamba mu bagambo yobyo haza umushoro ngarikira mu mushoro ngo 10 umushoro ngo 10 konka ahabwemba baza ruhanga ndingo kundi now ekigambo ekyo kriya hariho kwebera bakajya konka shino ushuta iwo no konda nambwe no kundi nembabazi nyowe kuna ndi mu university nkashomo hiki nka mu Uganda Christian University hariho course unity ito ashomere bakweta ngo world view nkaba ubunabire nkiri ntakamanyire mbabaza ruhango ukuziri muri nyowe umuntu yaberagira tori umusiru mpura nanyiga akingamba ho kubi nyiga konga kunamanyire world view ruhangana ensinogire botiwe kireya nora abantu abaturiyo ku studio okuba kureba nanka tukwa kureba kandi kuba kumpura tukwa kugira ki world view konka Paulo oyahubira Saulo ebigambo bitukureba akahiganisa munonge kanisa ya Kristo konka kuyabira natambura naza Damasika umwe kwere ya mikawo ngo kuyangwiroho ngo kere ya kugwiroho utagira ngo abantu abozire nabo nati bibuza ngo wona nuwogu mazima ni mabo kunde abantu mbubuza wona nuwogu reverend ubutabire ntumanya rero nyowe nkandi umunsi nkore ibintu byona konka kunabire ndiyaho izoba rumwe nkandi ntambura okuba mwahure tinda nyutinda sabire kunabire ndiyaho ndeba daisosanise kutare nantere sumati niwo mugisha nteye atwaturi mu rukiko rwa diocese niyo baronda kuza mukono kushoma degree ya theology nayo bunya nayibuza nyowe ninyo konke mbabazi mbwenu niho yanagira konka habwe mbabazi aranga imwabo kunde bokwe ababire mbamanya umbuto bwanje nemyaka yinyine ababire mbare ya munywani wanje ukireya ekwe bubiya birari na hato kwari no kuburira ikigambo cya ruhanga nembabazi mbwenu ho yanagambira ki kigarikomo konka habwemba baza ruhanga nyowe nikwendi kandi niwo kori kandi embabazi ze ahari inyeti zirabire za bishemwe mbabazi eziri muri we okushanga ngo ineka okushanga ngo inebi byo kurya obundi niwe novuge modoka ne obundi no inesente norye nonywa nembabazi eze ziri muri we abantu bingi tuba kumanya ngo embabazi za ruhanga ziri muri yabo
nora nayimuka akora ibintu ebitashemire bishemwe mukore bikire ahubwo imbabazi za ruhanga nizo zigire ki ziriyo muri twe mwene Paulo ntuwe yabe nagambira ati konka habwe imbabazi za ruhanga ndi nko kundi kandi imbabazi hari inyeti zarabe nanye wo kureba Reverend Mugisha Nasani Karugaba mwine biziri umugenzi kandi mama wanje ariho jeni kayikunza nambwe nimwe bukuma mungambirire mama wanje ogwe nimukunda munonga is my first hero. Mama wanje ni hero aho kuba akankuza je ntakumanya ngo ndiza kubanko kundi konka habwe imbabazi bantumwe abantu abaryokwe mukunda bazire banyu mama ni mukunda munonga nambwe nabaramuhika bakumuhurira mugambire ngo umutabani wawe twamureba yagira ngo hero akubanza nambwe nimpura bahero konka habwe imbabazi ndi nko kundi mwe nibigambe ebyo byanyihira muno kuzunwa kwetisa okusasira nambwe ninyo abantu bingi bankoresa bingi konka habwe imbabazi ziri umurinye nko ku Yesu twantureba cyandikiro kire ngo Yesu akasheshishagama ahabwange nahabwawe konka habwa rukundo yatushasira mwenu kuyare yasasire nyowe ni ugenda usasire ahabwe imbabazi mwenu ebigambe byo kunani imbireba konka habwe imbabazi za ruhanga ndi nko kugira ki kreya okori orege kwetenga gundi kora bwashesha ugiye tumukama simwe ahabwe imbabazi nambwe ni kunani ndeba nahi ku studio mu ngira nti konka habwe imbabazi ezo bishemwe twebwe bushezo mbabazi ekeshongoro cya kigamba cyene tuherwa bushezo mbabazi abo kwikiriza konka imwaba mwinire chika nimuzirahuke mbwenerizoba nisande ya mwenda umunyikiriza yitu ya Church of Uganda mu biro bya Trinity esare zindi mwashoma ezazigamba kurigana nemwe ekigambo cya rukundo mwize mwakire imbabazi za ruhanga erizo no kwakira imbabazi za ruhanga ruhanga natwere imbabazi busa tikwanya kreya kurwo mukasheshe kurganya mwabazo bwo byamere no imuka ushaswire zinga hati dere erigenda turi mu biro bya kayisano aka politics omuntu nyoninye ruhanga natora n'umuntu ahabwe imbabazi za kumubara muhire konko umuntu imuka akore kitagira ki bishemwe mwikirize imbabazi mureka kuzanira mu mbabazi ruhanga kuri mukaye usime ruhanga ahabwe imbabazi ezo nambweno nanye nangu kreya onshomere mushoro ngo guriyo mu James ne Yakobo sura ya 4 mushoro ngo mukaga bano bikuraho turebe imbabazi ezo ziyahira abantu abo James nangi Yakobo ariwo umundaganisya ariwo igambe Yakobo sura ya 4 niwo koro kinoko cyandike hazorebe imbabazi ezitugambaho okuziri niwe koro ine Bible nawe no bazakandika no gusoma imsebo kubanza shura kubanza ushobora kumenya hari ibigambo by'imbabazi akona bagira ngo Paulo ibigambe mu Bible birumu Burundi igana na munana Yakobo sura ya 4 ushobora mukaga kutariko nziza kushomaho Yakobo sura cyazahari konka mukama asimwe munywani wanje kere yakiro nabironda konko mu ruzungu nibigira but he gives us more grace. That is why scriptures say God opposes the proud but shows favor to the humble. Kanshomero mushorongwa mukaga sura ya 4 Yakobo sura ya mukaga mushorongwa 4 nabwo imbabazi ezo abo kwa ruhanga nazutereza Yakobo sura ya mukaga sura ya 4 sura ya 4 mushorongwa mukaga norunyiri rumwe rumwe kwenda nagira hati konka akanyisomisha nico bigira biti ruhanga arwanisa abina mariyo konka abacurezi abahumuje abacurezi bishemwe mu babacurezi wanda kungumisha gwa ruhanga ezimbabazi zibahera busha ezitware umuceshongore ecyo bahambo bo mucurezi obucurezi abantu bingi amakaga siskira abo kubura ubucurezi nemigisha yabura imbabazi zarwamu konka wa ubucurezi umishoga ruhanga noza kutumwe
birungi nambwenu timiseho yo kubanza isura yo kubanza ibyaho timiseho yo kubanza isura yo kubanza umushoro 14 naho nagamba bigambo byembabazi aho kuba in English na the grace of our Lord was poured out on me bishemwe timiseho yo kubanza isura ya kubanza umushoro gwa kana 14 aza kandi imbabazi za mukama witu zikaba nyinji munonga harinye hamwe no kwikiriza no kunda okuri muri Yesu Kristo. Amina. Imbabazi kreya imbabaza no manywe imbabazi aranga ziri muri we nyinji hazaba muti mukuzumanya bishemwe mwene twantu kunde imbabazi aho kuba nho yanagira ngo konke imbabazi za ruhanga zikakanya umurinye bishemwe umukundeba mu studio mu imbabazi za ruhanga zikakanya umurinye zampero zo busingi zampero zo kushemerwa abantu bakora kushimukira kandi mureba konka studio kanta kumanya ngo nibasa kugizamo konka habwe imbabazi zibire ziri yo murinye zitwantureba Paulo yabinagambe ubuyawe abantu kwiyarigire ababiri mbamanya ngo Saulo umuhoza narwanise kanisa narwanise buri muntu bwenda kuyakira mbakorizo bamutira birukanga yabahumuruza bishe mwenyera kubahumuruza mugiro busingi okumukundeba nimbabazi wabiri nandeba kubi wabiri nareka kreya umwana wanje ubundi nakore bitashire nga imbabazi kuzizire hatu aba bantu baruhanga mwene Paulo yahumuruza bakorisa yati imwe mu ndebe habe imbabazi ziri umurinye mutandebero mu kiti kiriya bishe mu mureka kurebera abantu ebintu nibihinduka kandi nibihinduka ebintu nibigira ki hinduka okubyahindukiro wanje niwe nibyo kuhinduka ahabwe imbabazi za ruhanga mwene ho timseho Paulo yabinagamara timseho baruhaye kubanze umushoro kubanze umushoro 14 ati imbabazi zikaba hari nyingi bishe mu mwana wanje okubamuka okubaha murimo okuba mu studio mu nembabazi za ruhanga mwene imbabazi ezo nizo nzukubendeza muzitekateka umunonga mureke kushisha imbabazi mureke kuzanda mu mbabazi za ruhanga Bible netugambira ngo for by grace you have been saved chungwirwa habwaki nyoti mweshati banzo baro imyaka yoyine haro cyeshongoro mbwenu bara emigisha yawe yone imukamaku ajukwire ahabwe imbabazi okwimuka imbabazi acungwire ahabwe imbabazi okutambura nkarigari yantonde nkahikaha nkarabo mu motokovu nembabazi abo mwe nambwe na heru abari kubi harwa ati ariyo nagira ati kumwakundetera kantu ko kurya nako kaza kukariya kagira ki akwena kugamba nko kunkugamba imusi yakanwa kagira ki konkiwe munywani wanje uri okwe embabazi oriyo no genda imbabazi bishe mureke kuzandira mu mbabazi za ruhanga nimbendeze imbabazi za ruhanga ezo umukasheshaka umusandeji umwakogu zibetorore aho kuba niho Bible yane tujango for by grace you have been saved through faith kwikiriza mugiro kwikiriza kwingi nyo kunagiziro kwikiriza nacunguru nabo umuntu warahanga nambwe ni maboko ndeba tindi koriyo wira hati ndiyo ndizo ahabwe imbabazi mbwe ni mwe nuko mwagira ki and this is not your own doing ezo tinye kuzikora biho nembabazi nka Paulo hari bitantureba umushoro 15 umushoro 10 umukitabo abakorinso yanagira ngo imbabazi zabiri ziri umurinyi buri muntu imbabazi ziri mu muri mbweneze imbabazi mureke kuzaniramo aho kwa necyoncu cya ruhanga cyagizire ki yatwire erizoba nabaretere bigambo byo kutekateka imbabazi haze imbabazi ezo zigumo muri imwe zibakoze birungi nisima ruhanga zimpira maka zimpira murumo zapira abanyari banje binabireta kutekateka nambwe kreya mukamo kuyakukunda haba horo bwire burungi manya nyene mama wanje umuka nyoni mweta mama madamu imerda cyosimire umwana wanje murongo mukunda kandi yanzarira abana ahabwe imbabazi tukuzire tutambura abamwene bakubakika imyaka y'ibatumazire ngo bite baba kabatoyomba ahabwe imbabazi azakibaretera ko bishe mwembabazi ezo niziretera n'abantu bagira ki batekateka kubi konka ruhanga tugirira imbabazi imbabazi nizo nabaretera mugire imbabazi nabatahibanye mugire rukundo
mukundane ahabwe imbabazi abo kuba Yesu Kristo akatufera ahabwe imbabazi mwene imbabazi zo nizo kubeneza abanywane banje zigumo muri imwe zabahereza ubusinge zabahereza amagara marungi mukama kwari bakunzire tugume twikirizane aho kuba ikitonshoma hariya yanagira ngo engire imbaburire aho kuba ntweyana. Now I would remind you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you. Engire imaze kwabura hati nabaretire ingiri yambabazi mugere n'imbabazi yesu mukamasimo yewe reverend twaramushara twende ya mbenu takashe yahendire nyenda hari umwana wanje ari chegegwa kamwenje haza naba na hata ajya TV nakureba yatuma yangira ndabamwita kada bataringaye yangira ngo ndebera mu mwana wanje ogukireya takumanya konka habwe imbabazi ezi yahiro nagira ki nakumanya kada mucungu kada bataringaya ndamusunagisya koroine ka airtime noza kamuhereza abo kuba mukama azimwe nyenda kuramusya abana banje umuka mama wanje kandi ukira munoni nganye n'abanywana banje ukira mama wanje unagambira ngo izahero ne bamwita Jane Kekunza haza kanzara haza ine myaka mingi imyaka kinana nora nyambabazi abindi bagenzire kunka yaguma banyanya zimwe n'abariyo kwabo kumpurikiriza mikwano janje abanywane banje nimbendeze mbabaza kandi nyenda kusima ruhanga ahabwa program eji ya TV West yuko buri kigambo cya ruhanga mwe bari kukunda mwe bari kukunda nyona family yanje aho kumukunda nyowe mbana mukunda ki family haza ruhanga abahereza umugisha mwene kumukirize tushabe ikiriza imukama ibigambe ebi itwatwahisa uhereza umugisha mu zina rya Yesu Kristo kama wito kandi umugisha gwa ruhango gwa tatitwe no mwana no mu kwera twagurangirira mwena abikiriza kwakira imbabazi za ruhanga abazunwe abetisize abagarukana ruhanga umuco ngo ningorangira mwena mugumena gwe kuruga hati kandi ukusibiro byona amen. Yabare mronga reverend kind of course twasimiyo you know tambra nitwe omuchweke iki kigambo cy'ikizoberi yebare rukunda TV West yebare rukunda program ya Musimanta kandi ikigambo cy'icyo ndacyaketorera hambabazi ukubaho kwawe ukubaho kwanje ukubaho kuri yo nukore imirimo yo ne rukora bantu mwe n'imbabazi gusa kuri imbabazi twakubiri turiko wento yinjire kumanya hanga twinjire kutiza Yesu kunje mu magaritu ajya atwereza izo mbabazi nyitiriza tumireho kace netugaruka amina imbabazi You guys take it. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Beautiful. And sing like never before. Oh my soul,
The praise unending. 10,000 is gonna be forever. Oh Jesus. Indeed, you're the same. Ruhango waburiya ni wowe Ruhango wa hati Ruhango wabiri nakora buriya ndarahanga na hati nakikora iwe kikuri mugambire byawe today tomorrow mukama takabira kubikiza wamwehereza ukamuha umutima gogona ukamukunda yesterday on 15th of August tuban celebrating ekiro kya Maria haza umuhereza akagira ati twatu tuyaho bagira ngo created you ugira uti God, why did God create you? Ruhanga katwangire ibintu bishatu: one, to know him, to love him and to serve him. Ibintu ebyo bishatu wareba wamanya Ruhanga ukamukunda ukamuhereza telling ebyo utakabura kubitahamu kandi utakabura kubikora bitebe byo nantu bantu bikora ahwe nabazi program ni Samantha and of course I want to thank you all aho muri yo muturebera hona mwebare kutukunda mwebare kunda program ya Samantha mwebare no kunda TV West. We don't take it for granted ngshware mbiyo muri program eji konka program eji ni kuri mnonga abo kuba hino ko ari kutwiriza hihi na mukama na mnonge beshongore bikubana biterwa nko kuburya utani umuduka hurira mwene mbera terje ukahura yo so down konka batere byeshongore ebi uhura somehow uhura wagakamwa masiko uhura wagakamwa mani osime imbabazi mbene mutabarike yo mucweka cy'ikigambo cy'ikizobere kandi gutatu ni Reverend Nathan Kurgarya Ntonde konka ino bijuriza burungi mnonga namzanto kurugaho tabutire kandi yikiriza twasime imbabazi aino bijuriza burungi mnonga utamureba hajwire ngoro yo bwa Reverend konka hiyarabire hari mnonga ibyarabire mu kabigomere konka kuyikiriza Yesu kuje namagaraje yari barahangana kumana mshemsia kandi cyimbabazi cyari cyamukorire cyamani ubwo hatanira nduro muri Ntonde kandi ubwo atarazariwe ona abantu mwetembabazi namwe Reverend twasima ukubasa kwikiriza kutwereza ubujurizi muri byo nakumanya ngo Reverend Nathan Ogu noha akazarwa mukeru kushaki na nabaziba mukama simekereya umundo gundi nyonyi n'amashemerura mingi ati nyowe ubwira nkankira kunyiga konka ko nahereze kwakira Yesu Kristo kubo muzunu wanje enyo kunyiga wabire ati ni shemerwa obo wantera ngira mukama simu amen okigambe ekintu mukama simwe mbwenu takahiro buzurizi nanyenda hariho cyeshongore kingira kunkwasaho akwa nisima Ruhanga nyenda niyo kereo cyeshongore cyo azi cyabiri nkaga na bishatu iwo turikirizo kwe ekibiri cyeshongore cyabiri nkaga na bishatu nyenda kweshongore stance yonka haza mbereke mukama hanyihire bwenki ni musima ninkusima omujoni kuba okanyozya wanyizozo moyo wawe kandi wampe migisha mbwenu kambe shuro yawe yamize agamagara agampementikiramo nyomushana nanyekiro mukama simu ni nsima Ruhanga mbwenu bishemwe kamagara kembe yanzure mu Reverend Mugisha Nathan Karugaba habwe mbabazi ni Reverend amina nkoku wisheme kire yangira ngo ahindi nahinkuza nimpura ni ari kumwemera nkebuza tikonka ninyo aho kankaza kuzari umukaya family elmu efato mwene nikigamba kuba ikiri fato abantu ababire bari mu batashomire ninye mwana wo kubanza kuzumwishomero kushoma konke cyanyambere ni kimwe nkandi umwishongozo mu kanisa nkantari mu kanisa nazarwa omu cyaro no baketa rwa mujojo omurukano rwa mujojo ekanisa rwa mujojo omurushema konka buriye kere bushenyi hate iba kweta shema municipality aha mama wanje stami
ahindi niho natandikiraho aza natandika kutambura wazaro ry'umwana wa kangahe nazarwa ndi umwana wo kubanza mama bangahe aha bana mwenda turi abana mwenda konka abana babiri bahereze kugenda hati abici babiri mukama kabeta hati ruhabozo bana nabici bashatu banywani banje bariyo nibankunda kandi mbakunda ninye nambwenu kunkuba nishemerwa hariho umunyanyazi wanje bakweta Debora tindamanyire munywani wanje mukodumi wanje nampurira nimanya ngo ariya nandeba Debora nakira nyoti yakinyeta munyanyazi tata abo kuba abana abo mbarezire mbwenu twakora tutyo turi umunsejo yefato konka ruhanga ahabwe mbabazi zitwargamu yatukuza ninye nabandize nambwe nimwe bazire banywani banje umwana wo kubanza yatemo umuhanda nabandi bona mbagira ki mbwenu nyoni nyenda kugambira Kereya yabire tari mu mushomi itari mu dini hati turi abantu bamani yefato watungo mudushawazo mu ishomero Nazo- n'ibwe by'ishomero tuwabireba nkazo mu ishomero nashoma haza nagenda nyine talenti yo mpira imwe abingi abashema nibamanye aho kuba hati nyowe ninye kurre by'imizani mu district yo nakurga cyenda nena tari umundizo umuntu aragira umuryantonde nkaza bibagira ngo umunyankoreka imwe kumba ndi umufufa babuza konka ari yantonde kandi Buganda kandi uri umunyankore nabajya ntimbabazi nuzakozire ki zankorirejo naye bembe nkashomera rya Kasinga senior one rya Kasinga imwe abingi aba imyaka ya 19 kinana na mukaga kinana na mushazo kinana na munana kumwana mwizuka omushije mwabere mweta chikonko deba kantumishwe nambwe ninyo abingi bakambamanya chikonko ningira mwakihurira hati ninye kunabere tuzo mu kishayi bajya ngo chikonko yiza yatahamu hati natambura ntyo konka naguma mu kanisa naguma nimpereza uruto rwo kuza mu kanisa ukaruya y'abazire babiri batabizamo hati noreba twantushome cyahandikirwe ngo embabazeze ziri muri umurinyi ruhanga kanyine cyonje nambwe buri muntu wenda yine cyonje kimuri mu konka bundi takugira ki takukimanya Kereya nambwe n'ubori yaha mukamachwi hariho cyonje kimuri ruhanga futebekanisize ecyo takamanyaga ekiri muri we mwene ruhanga nyo wakampereze cyonje cyo natera umupira umurishema yona ninye nabire ndi okumanywa abingi abimyakejo nati nibamanya kandi mukama yankorese birungi bishemo mukozese biconco byanyu bimwine nibibasa kubiho mu idara bibateka umurindi nyowe okushoma kwanje nshomire narga P7 nazo mu senior nazo mu A-level kuna hereze nazo mu technical karera kuhera fiza zironda na mama zo kurunda aza muzeyi ninyenda kusima muzeyi no bwara yagenzere mukama muhereze cyumuro kirungi muzeyi tarashomire akariga yaza Buganda ayine imyaka 20 yatandika kupaka akugira ngo akatashomire katakari mfumu munonga ari umbiense tiyamushomesa abo kakazarwa ry'umwana umwe munda yanya kwenkuru nuwe yazirwe ry'umwe yakuratyo nambwe na hati ito tugira shwento wazirwe na umunda yanya kwenkuru biyo twine abandi abaheru konka yakuratyo mwento akura yazo mbiensi akanywa amarwa konke kizu mwene murundu gume yizanje ati ruhanga mpire cyonco mawa kamushwerere myakeki abagambo bugeni kagambe konka habwe mbabazi bishe mwenye na kubasimbire mbabazi ruhanga twakora tutyo yatushomesa yatwera school fees kuna kiromo A-level isente za yanga zabura hati abo kumanya yakasinga cyeni pioneer na kuna bindi aho abana baza kureba prefects bamfosinga kandi umuntu arishaye atapasa kuzumisha gamba bamujye ngo no akurigiro kureba ukankani intero mpira ngo oyesimbo na yanga bankwata mwenu ikiranya ndabwa bazazi yo muri we mwenu kwale mbarangirira ababiri mbaza kuba prefects nanye bantekamo haza hakahara abana babire besimbireho kuba head boy konka bashomesha bakabine kibandi babendebamo bampereze ninye ukubanza kwebwe mirundi ebiri ina ebiri ntashabiri bampereze bwa school captain kubabire mbarangirira bampereze nubo deputy head boy haza officer imwe posibiri
haza Cyankaga wishemwe muzeyi wanje Cyankaga ahumura imirembe akankura munonga imwabo kumanya Cyankaga akara munywani wanje munonga yahumura yaheza yampereza office the head boy tubamuheza office head guy tubamuheza office baba ntibagereza habwe imbabazi kunka naguma ndiyo mukanisa aho kubanka nkatandika kuzunwa ndiyo primary haza nakunda kweshongora bishemwe wana okunda ruhanga naguma nakose birungi nakorese birungi nabajya mukamuza mwashomanti hati erevo muze sente za kira kumburira kuzamburire kunahereze erevonti muze yanyita yanjye mwana wanje ubitwa shomaga mbene reka barumuna babo bagireke nikiriza twahetandika kwera barumuna banje hati murumuna wanje okunkurata umuzo nakora mu office ya bishop nabamweta Obadia Kashemire abo kumanya Obadia Kashemire ni murumuna wanje kumweni nyebuza kunkeze imbabazi abantu ababire batakumanywa rero nyenda kugambira ngo umwaka rwenda kurumyo rwenda 85 kinane na 85 family yona tukagenda twakwato burwire mama yarwara ni twena bana mwenda twarwara mama yaguma hurire na hata chuko tata yaguma hurire konka akiza kufa bwa nyuma twena mbwene abantu batunga ngo abana bagira umashomero hati bayihaye mandwa sana bagira ki nizo barwani hatwaza umunzu konka ashakuru shenkura kana aragura tata kwizire yaburgaho haza yazumuka nyakwenkuru kwiyafire za mandwa yazi na hati kunkuhumiza nti ndeba ahoko abisheme kubizire bayose mandwa ntatangiye kwikiriza Yesu Kristo bo muzungu wanje narebe bateka mu murumu mandwa zirukanga nati nizireba hatu aba ekayabererimo umwirima hati neka erumuki umushana ahabwe imbabazi obuzuru zobwe nambwe niho ntamburiro muri yejo nyizere nashoma nahika izo Uganda Christian University kumanya ahabwe imbabazi ukwikiriza Yesu Kristo kuna kiro nyo nambwe university abashasure sente nyingi tindasaswire emyaka ebire nashomere ya bishobara bakasasura ahubwo kuna kiroyo aho kugira icyonke cy'umpira bampereza kuba coach nambwe nabahure banywani banje bishop wa Nosakore ubishemwe muhuzi munywani wanje twaturi hamwe turamu munakane nambwe nkwa kumbugana reverend coach so reverend coach konke byona mukamani murungi bishebo mukamani murungi wamwesiga kuna mwesigire yankorere birungi hata kanyurika bakreya yanyurika TV West antiro mwikirize Yesu Kristo hati nambwe nyowe okusasere kunani kugambira nyowe omuntu akukora kumujya mukama akusasire kandi nyendeza buri muntu wene ki imbabazi mukama mpira abana hati nyina abana nyina abana bashumire ba engineer konka omuriye byona no gumirwe kunarigera shema naza Buganda nagenda nembabazi ziri muri kuna kireyo bishemwe nazo mukanisa nyonkuriro mukanisa haza aba kidikoni bankunda nuho bantiro mu college nashoma grade 3 naguza mutyo mbenu ahinkwenda kubashyikira kunabere ndiyaho ntakumanya aho kuna kiro nazo mbiensi nazo mbie kweshongona nazo mbie mpira then abakora ninye kurire by'empira yo district nazo mwere commission politics zone nazamu mwe nazo mbiensi konkaro hanga kwembabazi muri yagumananye umwaka gwe 2011 kunabere nindugo town nintahumuka ngo kusawura yabere na genda naza Damascus umweru kwera yamuhikaho hati kunabere ndiyaho police ya DS yandira tiyo mishana sante ati no turi mu rukiko rwa diocese ya West Uganda eri munabaganda nyondi umunyankore ngo niwe twaronda oze mukono kushoma degree ya theology wishemekere nkata kumanya kambo theology ibindi mkambisho mere nambuza theology niki at ordination course ntikasika kawangumiza at ordination course niki ati okushoma bwahure ntinyowesh ati niwe twaronda konka okundonda kwanje kikarigira mukama kanyi ahayanyire mbere yadora natyo hati mbyo kurebera ndi umwahure konka ni nsima ruhanga kandi mukunda
nicyo kwimukira nshuro kireya ningira ngo message zanjye nokira kuzuhure every day nikunamanyire ngo umukama ryo murinye bishemwe abaryokwe nyusaha mwenda nobona kugeza gashazi ngahi saha mwenda ni nyumuka nsima mukama njya tkonka mukama ibyonkorire umpira umukazi azanye no umukazi ariko ugena umukazi nambwe mama wanje nakunda umukazi wanje mwene kirenga ahubwo nabwe naba abici bashatu kwa kugira atatu umuhana wanje umukuru ati nuwe ya mukuru kunko mukubanza kikabanza muteganisha abo kwanka muiho oya byabere nayenda tubagira ki kunka hati umuhara we so nyina bana mukamampira abana nyineka nanyendera rodi umuryantonde imwe abari antonde abo kumanya nyirishomero hakabaho mwe bizuko kandi nyimukize nambwe ni wahiko wanje kireya nani nkushaba ko rubano utambura aho kuba umukazi wanje nayo nakira bibona tino byo kurya tino byo kunywa buri kimwe cyona haza ntwakira buri muntu wena kutukuba turiyo mukasisira kitukariya akumukama yatwire ahabwe mbabazi nyongera kusima bishemwe mukunde mbabazi za ruhanga ubuzuruzobwe nubwingi ubwanje konka mukama hanyihire ntahango kana nkunzire yankunda yangunyereka ngo yakwihumu umucucu yakwereka abagira ki abaranginya nambwe nampira abaginya nambwe mukama simwe so ubu nubwo buzuruzi bwanje ubu nkwenda kubahereza mukama nkorire birungi yampereza umukazi yampereza maka yampereza imirimo yampereza mu cyona nambwe nasaheje ahi kuganda hariho politicians z'abandi nzire aho kwenda kunyebuza haba kwa hati ni amde consultant konka eka yabere takweteka teko nguneza kurugwa muki no manya bibur haro obu yabere mbagam no za yune harga mu muntu akushati mbene ka yabenesha kubi hatera umushija umukureba re TV umukereza mukama kandi nyowe okuzunwa nimbende zo kuzunwa bishemwe imbende zo kwetisa imbende zo kugarukana imbende zo kugarukansi y'umukono gwa mukama ni murungi nakandi akora byona wamwesiga tine cya kugira ki cyakuremero ebyo byo kubendeza umishuga ruhanga umishuga batubona mukama simwe kandi asimwe mjoni kandi asimwe mnonga nsima Yesu ahawe mbabazi zagiye Reverend Nathan Karugaba izo zona nimbabazi kuzitari imbabazi shuwariti yako byaha kandi niwe shuwari wamkunda ukamuhereza ukamwikiriza nakujeje imbabazi niwe nakwihumulevo nakukomeresha program ni dia msimanta kandi of course cyagiye katubujurizi na twezo bujurizi beye na tweko kwiyazirwo mukaye fatu kandi tuwewenka nibingi abakubiro mu makaga mafato kunko kashangara hanga yakungura aho kumwitiriza witiriza Yesu akajuna magara gawe I am telling you na correctintu and you be like watubona ninyi noguma no yeshuna mu twonka ninyi noguma no twonka twatwora nyowe because nikurenga tukutangaza aho kuba ukamwitiriza kumuhereza mbe nawe washaze mu kuhereza itiriza Yesu akajega magara gawe itiriza Yesu akajega byawe ibyasigara bimurekere akukoreye krea nanyenda kubahendera no mushono gugumo guri mu Zaburi ya 20 abo kuba abantu bingi ubundi muzo mu byensi murebi ebimuru nanyenda ngo gumbashomere Zaburi 20 mushono gwa mushanju nugwe kwenda kuhendera nagwe haza nkakurekere kigambo echo deka abandi besige bingi byo mushono gwa 20 eshuro ya 20 mushono gwa mushanju abamwe besiga ibigari byo kuranisa n'abandi besiga embarasi konka ito twesigizi na lya mukama hanga wetu kereya echo nisho kigambo reka abandi besige bingi byona reka twesige kigambo cya mukama n'abazimare kiba abandi besige byona reka besige byensi konkiwe yesige izina lya mukama wetu Yesu Kristo hazari yarafashwe program ni ya msimanta ochine Claire kind of course nabachi ba youth sako bari kuteka mu center program eji inamba zabo zira ha screen ni sako ndinonga nobika oyeguza haka interest kacha ndinonga tuyitirize tukumureho netugaruka bye bye.
Ako